Explore Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabala snaker pang kabak hamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Kinoilam Jangkah Nyotrap Integrated Territorial Organization Ripoy District. Pok Kajingalam Ujaran Secretary Samla Marius Malay, Klaiti de Kajingtho, Deputy Commissioner Jong Ripoy District, Bandawa. Beriban Kanglan Shua Shipor berwandra Yakis Nyang Nabar Kajila Shapok Kajila Megalaya, Hadim Makladan Kajing Sapriang, Kajing Pangklam, African Swine Flu, Hagajila Assam, Hagajila Arunachal Pradesh. Kaseng Lakarpar U Deputy Commissioner Wachim Kyabha Halokane that Hado Manapin Bet Kumoipat. Kumang labana mutas kita ba Kisnyang hi po Meghalaya kadi kajing wanrong kajuki kadi na po Assam kadi na po Arunachal de ngiwan khang ba kasing ban wanbu ikane ka chitho nakamata kane kajing wan kiu jong kadi Kisnyang ban po Assam te ba kat bum patla hi kat bum patlong stabilize kane ka condition de ibu kane kajing kerpat ka bidai bat ka jong ka DC hangnya mungkin te lakam kane kajing wan kiu jong Kisnyang ba naritor nang makan like kajing sakta Kisnyang kajing ni hangnya kamtam nomor Kisnyang di mana iwan hangne yola sekata sibun yaki Kisnyang tiba ngiring hidup mangi hangne po Meghalaya kumba ngelayu iya news kelapoi hadu hajar saspa lane andru hajar li Kisnyang kajing keng la yam men hakine kisi arsi po Assam de kasurkar Assam hi kla long strictly ya kane ma kanong kta ya hiway pat Kisnyang bedon hiway pat livestock so hakabide po Meghalaya ro ibu kane kajing pat how DC to take action halor jangane kajing wanrung jong Kisnyang panabar kamtam na po Assam ban Arunachal hadu ba kane condition kan long stabilize tekila ban one kill ane bandrong ba e Kisnyang ban po di thorong te pin reels pa ya kaktin la jong pin dan kam ya kabakan kiyo kaktin kasi kaktin la jong ai kan roy kan pa kakentin risau kadai bat kamut ya upanai ba shipo jong kasnem ha uni upanai kaladeiru ka portion rai hakabaki slading slasi kikup ya karong risau kani ka kentin risau kamutru ya kametba jong uknam toda ya kan mau kendit ho lapen mi ta kapati CTV nagamenta ka jingmentoi upat ba